Wesibili isahluko semashumi amabili nakunye 1 awufunza yona egameni kaJesu namuntu abazalwane bese nami sengiyehla sengihlala phansi ngenxa yesikhathi sami ncwadi yaSamuweli phansi kwalasipho sami namhlanje sikhulukade sikhulume amagama sithi dakhele wena umthunzi edwaleni dakhele wena udakhele umthunzi kodwa lo mthunzi wakhe edwaleni Nanika verse bazalwane uvule nje incwadi yaSamuweli wesibili 2 Samuel chapter 21 egameni kaJesu phansi kwalesihloko lesimatimba lesithi dakhele wena umthunzi edwaleni lo mthunzi udakhela wena awakhelwa umzala wakho awakhelwa sihlobo sakho losithanda kakhulu udakhela wena lo mthunzi awakhelwa baba wakho noma mama wakho awakhelwa indodzana yakho oyithanda kakhulu lo mthunzi udakhela wena bona udakhela wena lo mthunzi wakhe edwaleni sawufunza ke bazalwane emavesi abe mangaphi mathathu bazalwane ngifunzeleke makoti wena namamba ngifunzele make ngihlele la verse number 6 bese ufunza verse number 9 na 10 ngilawo nje mathathu bazalwane verse number 6 bese usuka lugonzo ufunda verse number 9 bese ufunza verse number 10 egameni likaJesu my God sicela ukuthi sinikwe batukulu bakhe labasikhombisa labaduna batewulengiswa lapha embi kwaSimakade eGibeya edolobheni lakhe Sawuli inkosi liyakhethwa nguSimakade inkosi yaphendula yathi ngitaninika bona nayi wabaniketela kubantu baseGibhiyoni lababathatha bababulala babalengisa entabeni embi kwaSimakade babulawelwa khona bonke bobasikhombisa babulawa ngemalanga anakuqala ukuvuna ngaso leso sikhathi nakuqala ukuvunwa ibhali Risa indodakazi ya-Aya wathatha emasaka watendela yena umfundi edwaleni lapho letidvumbu tatikhona wahlala lapho kusukela nakuqala kuvunwa kwaze kwefika timvula tekuqala emini abelinza tinyoni kutsi tingadli letidvumbu kutsi ebusuku ativikele etilwaneni tesiganga kuthi tingadidli ingcwele ngosiphi lapho yaphinda yenda konke Nkosi ukubekile ngayo yakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha khuluma konke Nkosi ngegama nangegama
Ngicela siyayithanda siyayibula namhlanje. Nayi lenzaba bazalwane namuhla. Kuthiwa lapha inkosi Davida yaya kulesive lesi seMagibiyoni. Yayofuna ukuthi babuyisane ngoba Davida ungena ekathulweni kaSawuli. Kuthiwa bakugijinyiswa nalesive lesa kwagcina kwafa abantu. Uma Davida safika ngena yena ukhuluma nalaMagibiyoni ukuthi akuye kuhlale phansi siko. Bathi laba ngeke lokuqolo silwemukele thina ngesiliva nangemali. Ngeke silemukele ngabobhatata nangembiza. Siyawulemukela ngokuthi nathi sibhadale. Njengoba inkosi Sawuli ibulele sive sakithi nathi sinikele. Siyafuna ukuthi kulesitukulwane saSawuli nathi kube khona lesingabulala. Uma ushondela nkosi Davida sinike. Sitabendela kubele nje usinike 7 wezizwe. Siyobabulala nathi ebaluleni phambi kwaJehova kulini bafe ngo7. Siva Davida uthi ke wo ukulungile madoda ngitawuninika. Waseke soyawathola ke la madodana lesitukulwane lesithi mkhulu uSawuli. Dole majaha aba7 laba lababili labakhalo 7 badalwa ngunayi inkosikazi nayi lekhulunywa ngayo ukuthi ngizipho. La iBhayibheli lelithi ngubani nguRizpa. Ndathi mina ngizipho. Ule le ngizipho. No zipho. Bathatha ke emadodana ke alo mfati lomncane waSawuli baba babili khona. Bahamba bayobulawa ebaleni. Kuthiwa mabafika lenzabeni abebalekiswa baphila njengenja baze bafe. Ilaka libalele bafe. Ngiyamthanda ke verse number 10. Kuthiwa lo nina walabana babili wehluleka kukwekwe mazamba nekhaya. Wehluleka mlima bhatata. Bantu abakhe basenzabeni balele. Wehluleka kulima umbili. Bantu abakhe basenzabeni balele. Wehluleka kulima ematamatisi. Bantu abakhe balele. Lithi ke kulapho lakhona wathatha emasana. Wahamba wayotakhela ishelter umthundi edwaleni lasenzaba. Benze njani umfana? Kuthiwa abegadzini agadze tidumbu tebantu abakhe ukuthi tingadliwa inyoni. Tingadliwa tilwane tasebusuku. Lithi wahlala imini nebusuku. Wahlala isikhathi bawuqala usika kwaze kwayoba yintwasahlobo. Lokhu umfati uhlele enzabeni edwaleni kwathi kwakhe ishelter. Kuthiwa emini abegade bahubu.
letinemandla emini. Agazi. Lihambe lilava lisithele. Lisimasithela. Athi ngiyawulala kanjani ngoba njengoba lisithela kukhona tilwane letithi kwasa-ke manje. Agathe bonkanwa. Tilwane lasebusuku bekuthi tingazi. IBhayibheli lithi wahlala uma kuqala kusila. Lithi wahlala uma kuqala kuvunwa. Kwaze kwanathi imvula tekuqala tentwasavula. Ahle. Ngalabanye amagama ayizange ibe mnandi lempilo yalomfati. Zane impilo. Watela ubuthongo bakhe. Wangaba lenzaba nebuthongo. Wangaba lenzaba netindlulu. Wangaba lenzaba nengadi yakhe. Wangaba lenzaba letimbuti takhe ekhaya. Wangaba lenzaba letinkomo. Lo munye angacabanga ukwenza njani umfati usamele yini. Ngoba automatically vele sebafile wendaba. Lithi wakha umthunzi i-umbrella yakhe le enzabeni i-umbrella yakhe kwakungemasaka. Umhlabathi wawukhona kule ndzaba kodwa wanconota ukuthi angabethiwe nje. Lo munye ngacabanga lo mfati unani lo mfati unani wena njani mfati. Lo munye umntana ukuthi akusenenzaba automatically. Vele sebangiloko manje. Labantu ababe automatically vele sebangenile angisane ngiyekela. Ngoba vele sebathi tsaba ngisane ngiyekela. Ngoba vele sebangenile vele sethi ngoba ayangisane ngiyekela. Kodwa umfati wasendulo lokuzini waphakama phansi. Wathi noma abantu babesebabulele kodwa mina ngeke ngihlale phansi. Walanda ingwenyama yesizwe sakwaJuda. Walanda ingwenyama yesizwe sakwaJuda uJesu. Uma kuthiwa wathatha emasaka. Into leseyilahlile. Wayokwenda umthunzi. Lamasaka amele indodzana yomuntu. Amele uJesu. Ngoba emhlabeni uJesu uthatha njengenabi ngento lengenamsebenzi. Abanenzaba abantu naJesu abanenzaba naye. Ngiwe nje bangeva ukuthi bafuna kudlala kuyokukhweza.
bayokhweza bagijime bayokhweza kuJesu because abanenzaba naye thiwa nokwemfati kwathatha nalisaka lenginamsebenzi mawucabanga wena ucabanga yini le yenda nomake wangefikelwa buthongo maqala usika kuze noma basahlobo yini le abanga sibo nomfati lapha ngala namasa la umbrella yakhe wathi nokuba namasaka ayi umbrella awunokwakha kuleli ndzawo ntamakhelethwa le lidwala laphakathi uNkulunkulu lidwala le shelter uJesu mani ngeke manje ukhone tingekhona tinto letimbili namasaka nedwala kuze ukhona uma mama ummele khalafu ummele abantu bakho namasaka lammele ndodzana yemuntu kuze ukhone make uma ummele abantu bakho labafile kamoya labafile uyawukhona mama uma namasaka bese lesaka lakho le shelter yakho make uyayakha lo mthunzi wakho uwakhe lethi kwelithwala ithwala elabalandelayo uNkulunkulu wasezulwini besuka kuwo kuthiwa abegatha ukuthi abe nemandla oh my God my father abe nemandla ukuthi alo impi timbi tasemini alo timbi tasebusuku wendiwa yini wendiwa indodza leleteli lengalali uNkulunkulu wasezulwini Amen. kuthiwa wema walwa netimbi tasemini walwa netimbi tasemini ukuthi tingathinzi abantu bakho nokuba ngemvelo sekuthiwa sebafile but angifuni bathindwe ngoba Jehova tikhona tinto lesekuyenteka noma sekunjena walwa nomfati fati lohlakaniphile wadiyakela tonke tintfo kutsi letinto lehlabazabane ngeke akhone kuvikela abantu bami ngeke akhone kuvikela tilwane tinandi bafi abantu bami nokuba sebafile kunetilwane letawuthi hasa bathola kahle noma sebalimele kukhona tinja tesiganga letathi hasi funa wona wema nokumfati wasinawo siyathola ngana ngamanye amagama lo kwemfati kwangena oh my God wangena emthandazweni wesizini winter season yonke kuthandazela abantu bakho kwangena kule season yala umthandazo ukuthi le season le mayikala noma kanjani ifuna uma kwangakabuyi intombazana wakansizakele angakabuyi angeke nisuke angakabuyi umfana womsipho angeke nisuke ngitawuma azabuye ngoba ngiqiniswa lidwala laphakathi qiniswa uNkulunkulu wasezulwini Amen. kwema nokwemfati kwema edwaleni noma batemvula tathi khona thina ngoba bahlala kwema noma bakhona ilanga lishisa noma bakhona tinto tathi mhlala noma imvelo emhlala noma tinto tathi thini tikhuluma naye noma sitha usangane tasi kuyadlala sebafile lokho mfati wenu noma sakhe uyafika kumfati athi usahluphelana ngoba vele sesitsaka usahluphelana
Usathi hluphelani vele iseyingwababane seyitele abantwana laba basihlanu ukuthi bonke lento ehlukene ntombi wendalo. Bathi Sathane sakuyekela kunje. Bathi Sathane sakuyekela nje kunje kukhulele lukhulu. Kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu wemusa lo ngabalelani ukuthi phambeko uNkulunkulu wemusa lohlala aqabanga ngathi ema-hour aqabanga ngemndeni yonke ngemaminithi ngemalanga simakazi uyaqabanga ngemndeni ngemalanga uNkulunkulu uyaqabanga ngemndeni. Funa umfati lotawukuma athi ngitawukuma kulalidwala noma ngabe liyashelela noma ngabe agibele kulo noma ngabe likhuluma kanani ngitawukuma kulo awene njani nomunye athi ngawushiswa langa wene njani angeke ngishisa langa ngoba ikhona ishelter lesedwaleni ikhona ishelter sikhona sambulelo lesitawukuma ningatholi nje emakhaya. Hayi Nkosi yami, ukhona uJesu komama, khona uJesu lolwela timbi takho, khona uNkulunkulu lolwa impi yakho. Ayilwe impi yakho makoti, ayilwe la wenze khona, ayiliwa nguwe, iliwa kuJehova ngoba wena uthathe wathatha Jesu wamenda i-umbrella yakho. Wathatha Jesu wamenda i-umbrella yakho lidwana leliNkulunkulu. Nguye-ke uNkulunkulu lotabe sekulwa letimbi lobhekene nato. Ngeke tisaliwa nguwe ngoba wena ngeke uvele uzuthi khona. Ngeke usathi khandla ngokukhipha imiyalo leminye iyaqina leminye inenduku ekhathi. Ngeke wena kuphela zohleli ngayishela. Hleli nalidwala lelini. Leli dwala ngilo mabe lelitakusebenzela, ngilo mabe lelitakusebenzela leli dwala lathi konke, leli dwala kude lelingawati, leli dwala kude inzama lelingayati, noma bakakuphozobela emhlabeni noma bakakuthathela tinto takho, leli dwala kude into lelingayati, lathi konke lidwala leliNkulunkulu. Ungeka ume kulo noma ngabe kuyashisa kuleli khaya lokulo, noma ngabe kuyashisa kumbe bayakungcofa njengesithuthi singcofa inkukhu, noma babakofoya njengebhatata kofota inkukhu bakofoya uzube bobo. Lalela ngifuna ukutshela, ikhona ishelter yakho noma ungakofa, ikhona ishelter yasemandulo uNkulunkulu wasezulwini lomile. Lithi iBhayibheli akezela kanani kwenenjani mfati bubi buthongo kwangathi lowe mfati kwafika kwakhumula bunguko, uma kufika endzabeni kwakhumula bunguko uNkulunkulu washintsha tinto ngoba sibakathe tinto yakishintsha lapho uthiwe khona naka uzokhona wena John wasezulwini uyakhipha yena bese kungena yena. iBhayibheli lithi baka-Israyeli umaphuma eGibhithe akazange wona abuka lohambo athi ngeke sikhone sitawufosifela endleleni, wathi sibakathe ngiyakuma ngibe yisika. Amen. Ngibe yisika yelifu emini kuthi makholala ngiyaguquka mina Jehova awunongehluleki bese ngiba yisika yempilo. Kwenenjani mfati uhleli njani edwaleni sikhathi lesingaka wenakali mfati nguNkulunkulu lengithathe ngithima ngenyuma ngithi simakathe ngivikele mina indzaba lengiya kuyo. Ngiyakuhlala mina indzaba, ngiyohlalela abantu bami, ngiyakuhlala naliduma, ngiyohlalela abantu bami, ngiyawukhala naliduma, ngikhalela abantu bami, ngiyawuhlala lapha Mose, ngiyawukhala
ngikhale kule sizini ngoba le sizini engibhekelelayo yisizini yosizi kodwa ngiyawuhlala kuwe ngikhalele abantu bami simakazwa sezulwini wasuyehla wehla wathatha majani wathatha umtimba wemvelo kulomfati wahamba nawo wamnika umtimba kamoya wathatha lo mtimba simakathe wafaka ekhwapheni sala lomfati wangalapha wasala lomfati wangadzino wasala lomfati wangaqabanga amabhotshisi ekhaya wasala lomfati wangaqabanga amativu ekhaya wena njani mfati intolo bebangaphi ukuthi ngikhulumela futhi hayi simakathe zofikile wakhipha nobungimi wasawufaka ingozi yasezulwini wasawufaka nemfundo lasezulwini wasawufaka nemfundo lalehla Nkosi yami unetinto letinyiwa uNkulunkulu uthiwa aba-Israyeli athi baphume kwipitha nabanye baphuma banetiqathulo letisha iBhayibheli lithi bahamba nabanye tiqathulo tasala taguga bahamba ngetinyawo iBhayibheli lithi bahamba iminyaka bahamba 40 days bahamba 40 years bahamba ehlale lakahlomasini la kunematshe khona la kunetinzaba khona simakathe iBhayibheli lithi simakathe automatically wakhipha lemvelo yokutalwa kuma-Israyeli wafaka ifundo lwakhe so bahamba iminyaka lengane impahla lakakhulu hamba iminyaka lengane bangathinwa madoda athinwa kangaka bahamba bangathinwa bantu labasha bahamba bangathinwa Amen. simakatha phakathi kwabo hawu nabantu labasha bazane bathinwa abantu abasha bathinwa kangaka labahamba kaNkulunkulu abathinwa bahamba bomakoti bahamba bangathinwa kwenenjani bomakoti bemvelo bathina kangaka ungaze ushumayele wathinta kumbe bhatata wakhe angabe lomfundisi bamthathephi yena bakithi kuthi simakathe uyakhipha letinto simakathe Amen. afake ufuto lwakhe ungathinwa mama ungathinwa noma sebakufile noma abantu belisono bayakofana ungathinwa babe noma sebakufile noma abantu belisono banenkinga bayakofana kodwa wena uthinga iumbrella yasezulwini uthinga Jesu wena ukuthi akuprotect ngoba le umbrella iprotecta wena faka le shelter la ile shelter iBhayibheli lelithini umfati wathatha yona wathi ngeke mina ngikhone ngedwa ngeke ngikhone kuyenzabeni ngiyawuthandaza ngeke ngikhone ngikhalele ekhaya lami ngeke ngikhone ngikhalele emantombazana kami anginokhona kuyohamba kuyohlala enzabeni ngikhalele abafana bakami ngiyawuthinga kwekuthi uNkulunkulu ahambe nami kwase kuyathatha nami uNkulunkulu owenzelelwako nami Jesu lowenzelelwako nami Jesu lokuthi labathi bangathathwana bese bayethelela bayakhweza ngaye asengithathela nabasaka lelithi wathathe basaka wento wakayisheta nathi into letitselelekile tamsinta lomfati wahlala makuqala inyika sizini kwaze wayoqala iwasahloko ahleli lomfati ehleli entabeni ngikhalele abantu ababo iBhayibheli lithi labantu batwana bebalenga sebafile kodwa lo mfati kwathi akufuni badliwe yona ngamanye amagama lo mntwana automatically sofile kamoya
ngiko nje asahudulwa nabo baba ngiko nje kwakhama ngowasemntwana ngiyamthatha kuyamudula athi angabuya aqhamuka ngasenyakatho nabo kuyamthatha automatically lo mntwana sowufile udinga umfati udinga ngake lohlakaniphile lota usukuma ashiye ibhizinisi yakhe asukume ngoba le bhizinisi yaphela kodwa thina uNkulunkulu kapheli egameni likaJesu udinga umfati lota uma amele abantu bakhe udinga umfati lota uma amele umyeni wakhe udinga umfati lota uma emele uNkulunkulu simakazi anginawe mandla kuwe kuphela lonemandla kumelekelela mina ngingane ngibhekene nayo. Amen. Bese uyena umfati iBhayibheli lithi bese umfati uyakhala lithi dinyembeti temfati tisukumisa simakathe ezulwini hayi dinyembeti temfati oedzelelako ngoba simakathe uyamathi umfati oedzelelako lomunye umfati la lo oedzelelako uma asahamba lesitha usathane ufika endlini yaNkulunkulu atikhalise kani lo muntu wethu kaNkulunkulu wasezulwini asikhulumi ngaloyo kodwa sikhuluma ngemuntu lositawuthi somandla wasezulwini ngifuna kwenda sambulelo sami angikhoni baba kwenda thinto ngifuna wena ube i-umbrella yakho. Amen. Noma ngabe liyala ntulu noma ngabe tikhona tinkinga ngifuna wena ube i-protector yami ngifuna wena ube sambulelo sami ngifuna wena ube usito lwami egameni likaJesu nguye kuphela lotakusita make nguye kuphela lotakusita babe nguye kuphela lotakusita mntanami akekho lomunye egameni likaJesu awuboni ngani wena instead uthi bakusita wena bayakushaya uze ulimala indlebe bakushaye uze wephuke ngumbala bakushaye uze ugcina ulahlekelwe ingqondo ukhona umnikati wemuntu nguJehova igama lakhe uma ubalekela kuye uyifika ulondoloteke kuma ulondoloteka uhlala khona asowubalekele uNkulunkulu wasezulwini egameni likaJesu waseNazaretha kuliqiniso bazalwane ukuthi kukhona emakhaya egameni likaJesu la khona manager wakhona noma umfati wakhona angabathi Jehova sebakuthi egameni likaJesu wathi ukuthi umntwana kanjena kumele athandzabule ngesitropho noma shaye ngesimbi noma shaye ngempilo kuba egameni likaJesu kodwa umfati lohlakaniphile uyaNkulunkulu ayokhalela abantu bakhe simakathe ngisinde. Thank you, Jesus. Bantwana labathola bosukuwe kwaba inzando yabo sebaphumile esandleni bathi ngiyakhuluma bevu vele nginte mandla mina okubalungisa amandla kuwe kuphela somandla usithi uyawuhlala emthandazweni uhlale edwaleni uqala isizini hlale edwaleni noma sekulathi uvula hlale neshelter yakho noma sekukhona into egameni likaJesu waseNazaretha iBhayibheli ngoba malikhuluma ngale tinto likhuluma ukuthi hlala make noma kube kunemakhata la awuhleli khona awuhlale uhlalele abantu bakho awuhlale uhlalele ekhaya lakho uhlalele umyeni wakho uhlalele imfuyo yakho ngoba tikho tinto letingahlalelwa kuJehova ngoba tonke uvume uNkulunkulu ukuthi tibe khona asobaleke wena uyaJehova uyawuhlala kuye simakazi utawenela timphathe egameni likaJesu wahlala kuNkulunkulu simakazi utawenela tinophathe lithi iBhayibheli yahlala nomfati wahlala Hana wahlala tinto tatike mnanze endlweni nobazaba bakusana ukumkholodela nemehlo labovu kumkhomba lithi bawuthageta kahle uthageta athi soyakhona simakaze bese kuyavuka uyeka phambi kwakho uthi yanyumba nzina uyaphi inyumba nzina ngoba Jehova kekho kube Jehova ukhona ngaba usinyumba kuthiwa lo mfati wakhala ekugcineni wakhala phambi kwakhe leke phansi wase kuyathulula ngamanye amagama wakhuphuka wayentabeni wayohlala edoleni wathi simakaze ngiyamhlala kuwe wena wathi kusizi lami balubabe
Amen. waseNazaretha sashayithatha egameni likaJesu. Siyafuna thandaza egameni likaJesu. Lithi lokwemfati lokumzipho wakhuphuka wayintabeni kuphethelele isaka lekhukhile phalabanye bakhanga bakuphephela kuJesu lokwethelelwa emameni wakini wahamba nalamasaka kuhamba kushalela khuphuka intaba kwenenjani mfati kunebantu abangababulewe egameni likaJesu manje uyaphi mfati hayi amyekele wena ngoba kuwena uyaphi lento lepheleleyo kodwa uyankulunkulu osezulwini hayi ngeke nluke sibakathe kwekuthi kuhlale naye nami kodwa ufuna kuhlale lelihlale yini yintaba lentaba yini umthandazo intaba uthi waJesu wafundisa abethi baphekelele timo bambona sangasekho wenenjani Jesu phelapi sentabeni yami ngiyiphi lentaba ngumthandazo Sesima sume sebele kitafuna thandaza egameni likaJesu Nice. wasuka wahamba nokuba bakuhleke nabanye nokuba bathingeke kusalunga nokuba automatically sebafile egameni likaJesu. Lalana ukhona khona. Vula inhliziyo yakho. Uthi Jehova ngiyafuna ube ishelter. uNkulunkulu ongcwele ngiyafuna ube sambulelo. Senginethiwe emhlabeni. Nganethwa amahlakaniphi. Nganethwa inkinga lasemhlabeni. Sengivela kahle kuthi wena usambulelo lesingangenelwa ngamanje. Egameni likaJesu vula inhliziyo yakho makoti. Namu Jesu, namu nomfati. Lo wathatha nathi into letingakhonakali nokukhazeka wathatha nathi into lethetheleleni kamhlabeni. Wathatha nathi into letikhukhile waye wena ishelter uJesu waseNazaretha. Uphakamisa izandla zakho, vula inhliziyo yakho la ube khona uthi simakathe ngiyafuna Nkosi ube ishelter yami. Ngifuna ukuhlala kuthiwa lo wemfati wahlala uma kuqala busika bahamba busika emakhanda khona sithothwa sikhona saze saphelela labamfati wenenjani mfati hayi angihambi nedwa ngihamba nendoda yasezulwini nalo Jesu lowehluleki longathindwa nalo Jesu kube zongitshelile wena ukuthi mina ngeke ngikhone egameni likaJesu hamnokuqasha nomunye umfati egameni likaJesu. Lalela ngifuna ukutshela Jehova uyakhuluma emhlabeni egameni likaJesu. Simakathe ungazawuthi nani Nkosi mina yeba ishelter yami. Simakathe
ukhipha lobuwe bakho bese ufaka ifutho lasezulwini ukhipha lemvelo leqhubekako akhiphe lemvelo yengane bese ufaka ifutho lasezulwini yilo lomfundo lontathi noma bayakhuluma uhlelela uthi Jehova ngiyabona noma ngabe sebakhuluma bathi bakubonilulela ngokuthi wona uyakithi wongekho uthi sibakathi ngiyabonga wenenjani mfati yishetha lesethi kwami uNkulunkulu wasezulwini angabe emhlabathini nje kodwa uhambe etholeni ngoba lethwala lelava nawe basendulo labalenzela alisanga selekhipita nalihamba nabo lihamba phambili ngoba sebakhithekile endleleni bese liyashintsha idwala lethu lihamba phambili makunene bafuna kuye kufa lishintshe idwala lethu libuyele ngemuva ngibona umphakathi yilo lethwala lelabalenzela ekhambeni likaJesu liyalandzelana lingathela noma usehlala lingathela noma kahlukazibi yithwala lasezulwini uNkulunkulu wasezulwini ekhambeni likaJesu sengiyathandaza ekhambeni likaJesu ufuna inhliziyo yakho babe ekhambeni likaJesu nangu umuntu lona kahle thinto nangu uNkulunkulu wena kahle thinto sengiyathandaza ekhambeni likaJesu nawe uthandaza lapho khona uthi Nkosi ngiyabonga yiba ishelter ngicela Nkosi uba ishelter yami ngicela Nkosi uba iumbrella wanamhlabeni siyabonga uNkulunkulu kuhamba kwakho kunendzawo sibonga Nkosi kwehla kwakho sibonga Nkosi kufundisa kwakho sibonga Nkosi kukhuluma kwakho ekhambeni likaJesu nanga umfati ekhambeni likaJesu lathi nengemphala ngiyalithinga nami lethona ngiyathinga kuba kulo lethona nanga nomthatha wethu uthi ngiyamthinga noJesu ngiyayithinga Nkosi la ishelter letawuma noma ngabe bathumela imicinisho nasemhlabeni noma ngabe bayakhiva leshelter yasezulwini itawuvimba tonke tinto tiyawufika tihlale nomthala wetinsuku lithi eBhayibhelini akusho ukuthi tininga tivele emhlabeni tiba khona tiningo kodwa tendlula kunayishelter tendlula uJesu tifike kuwe sotiningele Jehova sebawothi mside nange umntanami lapha emuva nange ababe lapha emuva ekhambeni likaJesu nange umuntu omusha lapha emuva nange lomakoti lapha emuva ekhambeni likaJesu seNazaretha sibakathe wena wathi konke sibakathe wena wathi usizo lwakhe ukhulume noMoses wathi batshele ukuthi ngiyakwazi ikhala kwabo ngiyalwathi usizo lwabo sesukile ezulwini ngehle ukuba ngibephule ekhambeni likaJesu siyabonga uNkulunkulu wengcwele sibonga kwaphulwa sibonga kususwa sibonga kusitwa sibonga kwaphulwa sibonga Nkosi ususwa ekhambeni likaJesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wengcwele usisa Nkosi nami umntwana usise nami yagogo usise nami yamake usise nami yababe usise nami umntwana usise nami umuntu omusha ekhambeni likaJesu baba wethu ngiyavalela